Panalangin kang Apong Mama Kalulu. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingasngas at pigagap ko, kambering kapag subukan aarapan ko, kambering bage liligalig king puso at kaisipan ko, kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambering pamikasalat kainan ko, kambering mabuli akong kasalpantayanan, kambening matbud kong kapanaligan, kambening dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lebita na ka, nitang babaeng kayayagasan daya. Ban kalupa na, atag kilke, agyanging laylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepita na ka, nitang taong makiketong. Ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko kaladwat katawan, bandinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye. Kalupa daretang taong memitbit ketang paraliti ko. At memusbus king bubungan, bangikol dasde at ilapit kaya ka, itang kakaluburan dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye. Ban ilaman, damdaman doring amano mong makapasno, at baning upaya ning kalam mo, munye bayong sikanan karing tuddang mangalgal, at may bugdang masiralo. Ban enalamitakit pa si bayo, o maliliking paglakad da. Lalapit ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at menalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapat. Kalupa na, lalapit ko nganting asong manenaya, king pamangan amababalag ibat king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng mi kasala, aw meda ng basibasan detang taong mapanus ka. Uling balo kong mapaglunos ka, at ika mong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko. Ika mong bukod ing makapanakap king kamarinayan ko. Ika mong bukod ing makapibangon ka na ko, ibat king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakaya, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat mengmengan, at may pasyag pa si bayo king lugod na. Sumangit ning gewa ng pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka, antimoretang alagad king Emmaus. Ban kalupa da, akayabe da ka king paglakad ko. Atalastas ko ing sablang mga palyari king biyeko. At ban kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla at daralumdum, mi kapaliya at miyaslagan sala. At ban akilala da ka, potang kasuluda ka, at merinan kong sikananlo. Marap pasibayo karing bagi at tatakasan ko. Susuko ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, ing sablang kanako. Uling ika mong bukod ing Ginoo ko at Diyos ning biyako. Ikang mabibiye at mag-ari, kambening ipa at ning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. King lagyon ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
Maya pagat panapon po, kaya kayungan. Iabe tala po kayang banalamisa rin makatuking intensyones. Kapasalamatan para kari Josefina Ricafort, Christopher Joseph Ocampo and family, Jenny P. Malit and family, Mr. and Mrs. Percival Zapata, Marian Acorda, Acorda family, Lozano family, Jean P. Alermo, Marges family, Rona Patino, Lizelle Medina, Brian Medina, Dirk Medina, Billy and Daisy Celis, and family. Paraking kapanganakan darim, Jenny P. Malit, Aida Pamintuan, J. Pamintuan, Nancy Lim. Paraking sariling kapagnasan darim, Josefina Ricafort, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Martina Aileen de las Alas, Gerald Sibayan, Justa M. de las Alas, Oscar Manalili and family, Richard and Chona Yumul and family, Tess Laos and family, Jose C. Balboa, Car Regaliza, Pepper Yazi, Melanie Samson, Trining Vitug, Marisa Vitug, Princess Joy D. Pasamonte, Jeremy Lou Figueroa, Austin J. Figueroa, Alexander Fernando, Nelin Volmer, Nilman P. Santos, Rolando Alermo, May Sonido, Carl Angelo Cruz, Raquel Cuenco Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Hison, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr., Ramon Ricafort Sr., Purificacion Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Adeline Ricafort, Monseñor Norberto Coronel, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Levi Laos, Benedict Yusuf Razon, Rodrigo Mariano Taruk, Renato de Malanta, Antonio David, Primitiva Gonzalez, Nicola David, Luciano Isidra Calma, Eddie Gloria Guejo, Salvador Manalo, Loida Santos, Pedro Manalo, Daily De Leon, Jenaline Garung, Michelle De Leon, Filomena Canlapan, Leonardo Libu, Francisco Ochoa, Rodrigo David Cirilo Bondoc, Maximiana Bondoc, Rosalina Palo, Jesus Ras III, Rolly Atendido, Esmelardo Francisco, Dolores Manalang, Macaria Francisco, Pedro Francisco, Tatiana Macaso, Regidor Dalina, Elpidio Dalina, Timothy Dimalanta, Maria Dalina, Baby Angel, Ryan King Garcia, Serapio Borinaga, Efren Enriquez, Romel Nava, Lerma Kiambao, Francisco Kangkungko, Prudencio Chatco Jr., at ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan kimpakalulo ning kinu. Ing magmisa tampong ni Reverend Father Augusto Ogi Dingal. King lagyuningid pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing Ginoo ene ikakatula ing kamatayan ning metong nga palpikasala. Dapat pag nasaneng sumisi o pag nasaneng sumisi at mi, ing kayang kapatawaran at kapayapan manatiling parati kaya kayo. At keka antimurin. Balutala dalan bayu tala dalan king altar din kaya katamo ngayon
Magipagkasundo tapa mo, King Diyos at karingaliwa, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal na misteryo. Yagkas tayo pong miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ku, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay painigapuko kang Santa Mariang Kapalanman Birhen, karing sablang anghel lampong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king papatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo, oid paming mayupaya, ing pamangiling mi king Kwaresma, sa upanakyasanang magbayo at magsadya, para king pamagmasusimi, king kamatayan at pangasubli ng Mebye Kristo, ang mabibye at magari kambemo at ning banal na Espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king Alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Ezekiel. Nung tuknang yang darapat pamikasala ing emaya patawo at pamintuan nala ring kautusan ko. Nung darapta na ing matulid at ing emayap mate, sigurado yang mi patawaran la ring sabla ng kasalanan at mate, uling depat no, ing matulid. Po tagalang isipan mo, king tutula ko, ni nga kakit king mamamate, ing tawong emayap. Nga nang kukutang ning Ginong Diyos. Aliko, mas buri king akit sumisi at mabye. Nung tuknang yang darapat mayap, ing taong matulid, at pagumpisa ng daptan, ing sablang emayap, ing makasumaming bagi, apamanyaptan daring tawong emayap, manatili yang mabibye, aliyo, makalingwana, ing nanumang karingmayap, adepat no. Mateya uli na ning alayang katapatan, at uli daring kasalanan no. Dapat sasabihan nyo, makatuliran ing daraptanan ng Ginong Diyos. Makiramdam kayo kanako, ikayong Israelita. Isipan nyo kung ing paralanan ning daraptan ko matulid. Ing kaya kayong paralan ya ing matulid. Potang tuknang yang darapat mayap ing tawong matulid. At magumpisa yang dapat mayap. At kay bat Mateo. Mateya uli na ning emayap adepat no. Potang tuknang yang darapat pamikasala ing tawong emayap. At dapta na ing matulid at mayap. Iligtas no ing bieno. Akilala no ing darapta no. At tuknang yang darapat pamikasala. Inya mate. Manatili yang mabibye. Pakiramdaman me, ingawos ko, at impamanyawad ko, king sawop mo. Nung tatandanan mo lamo, o Ginoo, ring kekeng kasalanan,
Nino ing emayatulan. Nung tatandanan mula mo ring kekeng kasalanan, nino ing emiyatulan. Dapat ika patawaran mo kami, nung inya kailangan dakang pamintuan. Nung tatandanan mula mo, o Gino, ringkeke ang kasalanan, nino ing emayatulan. Sabik kong manaya king ginong, uling panaligan ko, itang pengako mo. Panayan ke ing ginong, may git pa king pamanayan ning bante, king panyatang ning abak. Nung tatandanan mula mo, o Gino, ringkeke ang kasalanan, nino ing emayatulan. Israel manalig ka king ginong, ing ligod na alang kopas, at parati yang makasadyang magligtas. Iligtas ni ing Israel, abalen no, king sablanong pamikasala. Nung tatandanan mula mo, o Gino, ringkeke ang kasalanan, nino ing emayatulan. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Kung matulang akit king mate ing metong makasalanan, nga naning ginong, mas buri kay pangakit tuknang king pamikasala no, at mi. Ing ginuman at tili ake kayo. At keka antimurin. Pamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka, o Gino. Sasabyan ko kaya kayo, nung eyula igitan ding talaturo ning kautusan at ding pariseyo, king pamanupad king kaburyan ning Diyos, kayo milub king kayarian ning banwa. Dimdam nyo king kanitang minuna, mituro karing tao, eka makamate. Ing ninumang makamate, mika pakibatan niya king arapan ning usgado. Dapat ngeni sasabihan ko kaya kayo, ninuman ing mimwa king kapatad na mika pakibatan niya arapan ning usgado. Ing ninumang maninsultu king kapatad na mika pakibatan niya arapan ning Sanhedrin. At ninuman ing sumabi king kapatad na alakang isip, miyugse ka king api ning impyerno, uli naniti, nungatin kang yayain king Diyos at aga na kamo king atin niyang samang lubke ka ing kapatad mo. Lakwan mo ing kekang yayain king arap ning altar at munta ka pa mong makikpagkasundo king kekang kapatad. Kanita nakamagbalik at mayin king Diyos. Nung ating magdalom ka, makipagsalese ka king mandalom kabang atin panahon. Bayo na ka iarap king usgado. Nung ali, intriga na ka king ukum at ibiyana na ka ning ukum karing at ika ibiyana ka ning ukum karing pulis at ikulong da ka ring pulis king sukulan. Sasabihan ko kaya karin ka manatili hanggang eka makabayad king katatawlian asente mo. Ing mayap na pong balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Ing kasalpantayanan tamo po, mi punlaya, king kaya katamong biye, na parang binhito na kailangang mabuhay. At bago pa nabuhay yung pananampalataya sa ating kalooban, sa ating buong pagkatao, ay nabuhay na ito. No, nung
ang Diyos nilikha niya ang sanlibutan sa pamagitan ng kanyang hininga. No, yung hininga niya, ruha. At ito ay nagbigay buhay sa sannilikha. At itong hangin na ito, itong hininga na ito, ay ang banal na Espiritu Santo na kung saan binibigyan niya ng buhay pati ang isang tao na nalalanta dahil hindi niya naalagaan ang kanyang pananampalataya. Kaya ang Kwaresma ay panahon para suriin natin ang ating mga sarili kung tayo ay sincere, taimtim sa ating pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, sa Ebanghelyo ngayon, tayong lahat ay iniimbitahan na sa mga ginagawa po natin, gawin natin ito ng may kalinisan ng loob, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Minsan, tayo ay naghahanap ng atensyon, tayo ay nagbabalat kayo sa pamagitan ng ating mga pinapakita na akala ng iba ay tama, mabuti, maliwanag. Pero yung intensyon ng kalooban natin, doon nagkakaroon ng problema. Kaya isipin nating mabuti, no, kung papaano tayo nagkikipag-ugnayan sa ating kapwa. Itinuturing ba natin sila bilang ating mga kapatid dahil tayo ay anak ng Diyos? Kasi minsan, hindi tayo nagiging dahan-dahan sa pananalita, sa ating kilos, at minsan gumagamit pa tayo ng dahas para lamang makuha natin yung gusto natin. At nawawala tayo dun sa mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya nga, dito sa unang bahagi ng Ebanghelyo, narinig natin yung kaharian ng Diyos. Papaano ba naghahari ang Diyos sa kalooban ng tao? Kapag siya ay totoong nagmamalasakit sa kanyang kapwa, hindi siya nagsasamantala. Ang iba, nagsasamantala. At sa pagsasamantalang ito, lalo tayong nababaon, no, sa hirap, sa crisis ng buhay. Hindi man material, pero spiritual crisis. Dahil kailanman ay hindi tayo magiging matagumpay, may kagalakan at tuwa sa ating mga puso habang tayo ay umaangat sa buhay. No, pero kung yung pag-angat natin sa buhay ay may halong pandaraya, may halong panloloko, no, papaano natin mararanasan ang tunay na tuwa? So mga minamahal kong mga kapatid, no, buong pakikinig nating ginawa kanina, no, doon sa unang pagbasa, sabi, dapat sasabihan nyo makatuliran ing daraptanan ng Diyos. Makiramdam kayo kanako, ikayong Israelita. Isipan nyo king ing paralana ning daraptan ko matulid. Ing kaya kayong paralan niya ing matulid. Potang tuknang yang darapat mayap ing taong matulid at magumpisayang dapat mayap at kaybat Mateya uli na ning mayap adepat na. Potang tuknang yang darapat pamikasala ing taong mayap at daptana ing matulid at mayap iligtas na ing biyena. Akilala na ing daraptana at tuknang yang darapat pamikasala inya mate manatili yang mabibye king Ginu at king parang tao. So mga minamahal kong mga kapatid, hindi ang Panginoon ang unfair. Madalas tayo. Ang gusto natin ay iginigit natin, pinipilit natin kahit ito ay mapapasama sa ating buhay. So sana ngayong panahon ng Kwaresma,
maging taimtim tayo, no, sa ating pananampalataya. May habag ang Diyos, pero kailangan tayong mag-cooperate, makiisa sa Kanya, natop din yung anumang pagsisising nais nating gawin at humingi ng tulong, no, sa ating pagbabago sa pananampalataya, no, lalong-lalo na sa pakikipagkapwa-tao. Talakad tamo po. Kakaluguran, manalangin tamo king Diyos para king pamikakasundo at uliniti manatili ing lugod pila tanding tao. Nga tamong manalangin, Ginoo iturumo king makikasundo karing aliwang tao, karing hanggang tao. Ginoo, ituro mo kay makikasundo ka rin hanggang tao. Para ka rin sa blang iglesia at kapulungang Kristiyano, itok ng dasana yung karelang pamisagsagan at mikasundo lang miyabi-abi king lugod ng Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kay makikasundo ka rin hanggang tao. Para ka rin pamuntok king politika. Kapilan man sana, era noong pisan ding gyera, paulina ning sangkan apuro pampolitika. Nune magkapilit lang apikasunduro ring bansang migigyera. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kay makikasundo ka rin hanggang tao. Para ka rin bisasakitan, pauli ring kasalanan ding aliwa. Pakisan metong da sano, ing karelang kasakitan, king kasakitan ng Kristo. Amete para ka rin sablang palpi kasala. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kay makikasundo ka rin hanggang tao. Para kaya katangan, kapilan man sana, eta maging ipokrito. Nune makikasundo tamo kareng kaparang tang tao, bayo ta simba. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kay makikasundo ka rin hanggang tao. Ngayon iadwan tamo yung sarilitang kapag nasan. Itpaming nga tsuban mo, apakit mi sana ing lugod mi keka kapamilatan ning pamaglugod mi karing kaparaming tao. Potang makagawa keng kamalyan, ibiya mo sa kaya kami ing grasyang makapakipagkasundo king metong at metong king lugod ng Jesucristo kaya nga anak at ginumi. Amen. Manalain kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos sid pang mayupayang tutu. Tanggapan na saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong isaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia.
Oid paning pakalulu, king lugod mo tatanggapan mo retingain. Iatad da kasake kami ing magligtas mong upaya. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili ake kayo. At kaya ka, antimuri. Yat nayo ring pusuyo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, at numan ka rin oid pa, Diyos king alananga at lubos mayupaya. At buwan mong ipasyagmi ing kapasalamatan mi keka, kapamilatan ning pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi at apatpat ing ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karingatsu king kagipitan ing kayapan mo ke kami. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Lain makyabe alang tuk ng babiya kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banal oid pa, ikaing panibatan ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylasat kamatayan, kinuha na ing tinape, pepasalamat ya keka, piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay bat ning apunan, kinuha na ing kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ning daya ning bayu at alanang gang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Bahan keta mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi oid pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biye ning anak mo. Daraon mi kaya ka iting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banalay espiritu.
Ganakan me oid pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yatu. Ban miganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, akya kaming Papa, at ti Florentino, akya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayangun na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kaingan, gawan mo kaingan, karapat dapat magkamit king biye alananga, bahan kayabe ng Maria, ing Birhenin Duning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol, at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekaban ning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya itpang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Maus tamo kingid pa, karingamanong tiro na kakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasapan ning kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo ang kekaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan me ang puan bilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ipagit tamo po, imikakametong tamo, king kapayapan.
Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalakok ing kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaos king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat ikas niya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apama kinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka may git king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Ume ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Panalangin para King Halalan. Bangking daratang apambansang ampong panglokal ahalalan, ing tunay a mag-ari, yaing kaburyaning Diyos, amamantabe, karing sablang bansa, abe-abe tamong ipanalangin, ing pakibat tamo po, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, bang makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makitid apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, pamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Ngayon naman po yung pakibat tamo, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang inkonsensya mi, yaing gawan tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ingkayapan ding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang indignidad nin tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ding maluka ampong may na, ilaring migit ni yunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ing pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ing pamisan metong, yaing mamiedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ing banalatakot king Diyos, at lugod, kalupan tao ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastul ning kaladwami ampon talapagligtas ni meto sa kluban, ing politika, yaing pigkalubmo ke kami, metong panagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagul king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, antimo, ing pamanantabe mo ke kami, manano na sanang, ing pamanantabe mi king politika, para karing botante ampong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasawop, ban sumulong kami, king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Lukluk tamo po sagli para king announcement. Sa darating na March 23 ay ipagdiriwang ang ikasampung taong anibersaryo sa pagkakatalaga ng pagiging shrine ng ating simbahan. Kasama sa mga aktibidad ang Triduum Mass na mag-uumpisa sa March 20, Linggo, alas 8 ng umaga, March 21, Lunes, alas 5:30 ng hapon, March 22, Martes, alas 5:30 ng hapon, at March 23, Miyerkules, ang 10th Year Shrinehood Anniversary Mass, 5:30 ng hapon, na susundan ng prosesyon pagkatapos ng misa. Ing mayap a balita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando issue for March ay available sa Religious Store. Maraming salamat po.
Manalangin tamo. Oid paming malugod, ipagkalub na sana niting sakramento, ing timawami karing pamibiyeming palpikasala, at ipadala na keng bayong biye. Mananasanang iting Eucharistia, tayrana kaming painturo king kaligtasan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili ake kayo. At keka ang timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mahipayang tutu, ingit pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan, parating makasadyang mamatawad. Salamat, King Diyos. Manalangin tamo, o malugod apong mamakalulu, pisyag mo kambening banal a krus ing ngalangkupa sa lugod mo, king balen iniwi mo. Pakirambadawan nyo po, ding panigapu at panalangin ding balang metong ke kami, ding magmasusik ing aldoning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbek ing aliwang lugar, ding mag-board exam, ding masakit at migi kapanamdaman, ipagkalubi po yung kayadwanan, lalapit ding manigapu ke kayo, at tanggapandang mipnong kapasalamatan ing kalam na ating utang alub, ababalikan ke kayo. Kapamilatan ning bendisyong iti, ganakanda sana ing pangakuda king binyag na ikamo kabud ing karelang luguran at suywan anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Bendisyonan nyo naman po, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, karelang daralan, bansesen, ing lugod da kaya kayo. Amen. Ing Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apong mama kalulu, Pakaluluwan mo kami. ing lagyo pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen.